y'umuhondo itanzwe kwa Jackson. Ibyo icya mbere umupira wari wamaze kurenga. Uyu uhawe akaba ari Karim Patient uhawe ikarita y'umuhondo. Reba Kareb aragiye ajya kumutegereza. Umupira Kareb yamaze no kuwutaka yajya kumutegereza. Yamushizemo akantu urebe. Reba contact kuguru irimo tayari. Irimo penalty kabisa. Penalty irabonetse rero. Turebe umunyezamu Mfashingabo Ismail areba uburyo penalty igiye guterwa. Mutoza Robertinho nawe ariho arareba. Penalty iratewe, igitego! Igitego cya mbere kiranyoye hano cya Rayon Sport. Penalty itewe neza cyane n'umukinnyi Bimenyimana Caleb. Ahangaha ni Dance yishimiye igitego atsinze kandi yarakoreye kuko yageze mu rubuga rw'amahina. Hanyuma Karim Patient akindi yakoze uretse kumushyira hasi kuko yabona ko n'ubundi agiye gutsinda igitego, bityo amushyira hasi kugira ngo arebe ko wenda itaba penalty, ariko nta kundi penalty yanyuma. Hari uburyo bwo kudefendira umupira w'uprotejatiri yajya kumushyiramo ukuguru ngo amushangike. Gusa ni penalty nziza itewe na Caleb, ari bien concentré, agira precision. Subizwa inyuma vuba vuba utewe na Eric. Ati baracemeye ni igitego hano. Batiri igitego cya kabiri cya Rayon Sport. Bari bazi ko yaraririye ahangaha. Igitego cya kabiri cya Rayon Sport yahagaze kuvuga ngo yari yaraririye. Ahita Reka turaza kureba uburyo kiriya gitego kigiyemo nanone. Ngira ngo baza gusubiza inyuma. Abadefenseur bashobora kuba bibajije ko we yaraririye, ariko nanone wowe kina umukino wawe. Iki ni igitego cya kabiri atsinze muri shampiyona. Urabika ko igitego cya mbere yagitsinze Mukura, cyari igitego cy'umutwe yatsinze. Aha rero ko bashobora kuba bibajije ko ariko bari ijya kugenda bashobora ko subizwa inyuma vuba vuba utewe na Eric. Ati baracemeye ni igitego hano. Batiri igitego cya kabiri cya Rayon Sport. Bari bazi ko yaraririye ahangaha. Igitego cya kabiri cya Rayon Sport yahagaze kuvuga ngo yari yaraririye. Reka turaza kureba uburyo kiriya gitego kigiyemo nanone. Ngira ngo baza gusubiza inyuma. Abadefenseur bashobora kuba bibajije ko we yaraririye, ariko nanone wowe kina umukino wawe. Iki ni igitego cya kabiri atsinze muri shampiyona. Urabika ko igitego cya mbere yagitsinze Mukura, cyari igitego cy'umutwe yatsinze. Aha rero ko bashobora kuba bibajije ko ariko bari ijya kugenda haya uburyo bwiza bwaba igitego kikaba kibonetse hano cya gatatu cy'ikipe ya Rayon Sport, gitsinzwe na Sarpong Michael. Dancing ngiyo rero aho Yannick na mugenzi we Sarpong Michael bishimiye igitego cya gatatu. Ni igitego cyiza gitsinzwe neza hariya. Umusore yari yagishakishije kuva kare, bashashije igitego yagishakishije arakibura. Bombi bahise banganya ibitego 7-7. Nguko rero Sarpong washakishije igitego kuva kare, hanyuma akaba akibonye. Aha ni uburyo pase nziza yatanzwe n'umusore Caleb ku gatsintsino. Reba ariko build up ahantu yahereye kwa Mukuru hariya ahereza Caleb ahita akora taronade nziza cyane hariya. Igitego cyiza kabisa. Ahereza Caleb ahita akora taronade nziza cyane hariya. Igitego cyiza kabisa. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 1000.